Bisa. Alaina rahmataka ya zalali wal ikram wa qurab bizidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis Rabbi zidni wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi kurabu wa tuqadha bihi hawaiju wa tunalu birragaibu. Apa dek? Bareng aja yuk. Wa husnul khawatimi wa yustasqa karin wa mamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ghfirli wa liwalidayya Rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin amin ya rabbal. Iya, assalamualaikum kakak Hafiz tuh. Waalaikumsalam kakak Hafiz Mi ya. Kakak Febri Poli, hai kakak Febri ya. Ya teman-teman lanjut ya bareng-bareng yuk teman-teman, kasih ya udah komen-komen dan like barakallah ya. Lanjut kita baca apa? Abdullah, ambilin kak, cari kak. Ayo mulai deh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundahnya. Dek, Abdul Muthalib, semangat. Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama, itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh
suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 4 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya kakak, bentar ya kak ya, Dede ya. Kakak Feby Poli lagi apa? Ini kakak lagi sholawatan kayak sebelum kita ngaji ya kak. Bareng-bareng ya kak, ikutan ya kak. Kakak Dami Ungker, gak jelas, hahaha. Iya, ya kakak Dami Ungker ya. Ayo ikutan kak, ayo kak bareng-bareng yuk, yuk. Ya berkah ya kak ya. Kakak Askia Zahra, wah kakak Askia Zahra tuh. Dede Zahra sama namanya sama Dede Zahra tuh. Kakak Askia Zahra tuh, ada lope-lopenya tuh banyak tuh, ada 5 lope-lopenya ya, masya Allah ya. Kakak Azam Khairul, halo halo. Tuh, kakak Azam, halo kakak Azam, halo ya. Kakak Askia, makasih kakak Askia Zahra ya. nama panjangnya apa kak? Kakak nama panjangnya apa kak? Kak Azam katanya tuh kak ya. Takutnya sama di Tafis. Iya Kak Azam ya. Nah kakak Nahla punya teman namanya Azam di tahfiz kakak Azam ya. Ada lope-lope tuh 100% tuh. Kakak Zidan Analendra, hai tuh kakak Zidan. Hai kakak Zidan, masya Allah ya. Teman-teman makasih ya tap-tap layarnya ya. Kakak Dita Jauzaer, hai tuh kakak Dita tuh. Hai kakak Dita, kakak Zidan. Wah kakak Zidan seneng tuh, ada lope-lopenya tuh, seneng katanya tuh. Makasih kakak Zidan ya, salam kenal kakak Zidan ya. Kakak Askia Zahra, sholawatan Rasul dong. Apa nih sholawatan Rasul yang mana ya kak ya? Sholawatan Rasul dong, yang mana nih kak nih? Kakak Kanaya aja, halo kakak, halo kakak Kanaya tuh, halo kakak Kanaya ya, hai. Iya kakak Askia Zahra, Azam nama teman ngajiku. Wah Azam nama temannya ngaji Askia Zahra tuh. Salam kenal teman-teman semua dari rekan Haram dari Zahra ya teman-teman ya. Ayo kita lanjut yuk. Doa duha teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Ayo Kak dari Zahra mulai ya. Ya. 1 2 mulai. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadika salihin
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rizki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak terus. Kakak Askia Zahra. Wah, kakak Askia tuh seneng tuh. Bagus banget dan merdu katanya Dede Zahra suaranya makakan ahlak. Masya Allah. Terima kasih kakak Askia Zahra. Ya bagus banget dan merdu katanya. Masya Allah suaranya. Amin ya Allah. Amin. Itu main puzzle hewan apa karakter katanya tuh kak tuh. Kata kakak Askia Zahra. Karakter apa? Kitty. Hello Kitty. Iya. Saya Romi. Akan ahlak Romi ya kakak Askia Zahra ya. No Romi ya. Ya ngaji komain triben iki ya. Kakak Johar Mobile. Bu Sebu Bu FTGY ya. Oke. Apa nih Bu Sebu ya. Bang Hasan. Kak Hasan tuh. Halo Bang. Halo Kak Hasan ya. Salam kenal Kak Hasan semua teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah tap-tap layar ya. Sudah komen-komen, sudah like-like, sudah subscribe. Teman-teman makasih ya. Sekarang teman-teman kita dengarkan Dede Zahra Ulhul Kafi teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. Ya saya Dek. 1 2 mulai. Allahu kafi abuna kafi wasadana kafi wajadana kafi ikui kafi kafana kafi kafi alhamdulillah. Terus jangan duduk Di depan pintu lihat ambil sapu. Iya si hidung iradamu, jangan tinggal ke sakti waktu. Sungguh yang lama ini Semangat. taman kupu-kupu berterbangan siapa yang baca Quran. Jangan lupa sholawat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus namanya ya hasilnya saya pun indah, rajin puasa, rajin sedekah, surga. Marilah teman-teman semua, pikiran nikahkan tawa. Saya guru Umi dan Semangat. Adik. Semoga hidup kekal bahagia. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, kakak. Wah!
Kakak Azam. Khairul. Halo Dek, umurnya berapa? Saya udah ngomongin. Iya, Dede Zahra usianya 4 tahun ya Kakak Azam. Kakak Nahla nih emponya umurnya 8 tahun Kakak Azam. Udah paham. Iya, kalau Kakak Azam berapa usianya Kakak Azam? Kakak Azam hai. Oke. Kakak Azam ya. Oke, paham. Oh iya itu. Kakak Hasan ya, Bang, anaknya umur berapa? Kakak Nahla umurnya emponya Bang Hasan 8 tahun, Dede Zahra usianya 4 tahun, Bang ya. Kakak Owan Tran, hai tuh. Kakak Owan. Kakak Azam Khairul, tapi kamu cantik. Kakak Nahla cantik katanya, Dede Zahra cantik ya. Makasih ya Kakak Azam ya. Kakak Bohim Saputra, hai tuh Kakak Bohim tuh. Kakak Azam 14 tahun, berarti udah apa ya, SMP ya, kelas 3 mungkin ya, atau kelas 2 ya Kakak Azam. Ya umurnya berapa? 14 tahun. Apa? 14. 14. Iya, Kakak Muhammad Rifai, emang Bang Ami ya? Iya mungkin ya, Bang Ami ya. Kelas 2 SMP mungkin Kak Azam nih. Kakak Muhammad Rifai, hai tuh Kakak Muhammad Rifai tuh. Kakak Muhammad Rifai, Kakak Opo. Kakak Opo Reno, belajarlah membaca Al-Quran. Iya Kakak, Masya Allah ya. Kakak Azam tuh bener kelas 2 Kak, kelas 2 SMP. Iya Masya Allah. Kakak Azam dari mana? Kakak Azam tinggal di mana nih? Wah, Kak Hasan sama umurnya tuh 14 tahun. Azam sama umur kita, Masya Allah. Salam kenal ya Kak Azam dan Kakak Hasan ya. Ayo lanjut teman-teman yuk. Sekarang bacaan sholat ya teman-teman ya. Saya bisa buang yang lain. Iya, ayo bareng-bareng teman-teman ya. Beda. Iya, Kak Hasan, aku juga kelas 2 SMP. Wah, Masya Allah ya. Luar biasa Kak Azam, Kak Hasan, Kak Azam ya. Asli Kota Malang. Udah Isya Kak. Kak Hasan Bandung. Iya, Masya Allah. Udah Isya. Mas gitu umur kita Hasan. Iya. Kak Azam ya. Lanjut teman-teman yuk. Ya Dek, bareng-bareng Dek. Dengarkan Nabi. Bacaan sholat, ayo. Bacaan iftitah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ambilin. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku, ayo ruku. Subhana azimi rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah. Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan apa? Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Iya, Allahu akbar. Duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iya, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Mereka pengen kecoa kakak. Kenapa ya? Lebih cantik gak kecoa kakak? Kecoa cantik, mana ada. Wah, ini bisa lagi nih. Ya teman-teman, mohon maaf teman-teman ya, gangguan tadi sinyalnya hilang nih teman-teman ya, jadi loading ya. Oke teman-teman, kita lanjut yuk, kita bacain dulu sebentar nih ya Kak Dede Zahra ya. Begitu.
Iya, udah bisa nih, udah bisa. Iya. Coba coba mah. Tadi Kakak Azam Khairul asli Kota Malang. Iya. Tuh, no. Kakak Hasan, No. Ini. saya Bandung. Wah, jauh nih ya, Malang dan Bandung ya. Kakak Azam Khairul pas gitu umur kita Hasan. Iya, Masya Allah, salam kenal tuh Kakak Hasan dan Kakak Azam ya. Kakak Susi Ani, Itu no. Mama. 9 Naila. Iya. Mama. Kakak Hasan, aku juga nggak nyangka. Iya, Kak Hasan ya. Salam kenal Kak Hasan, Kak Azam ya. Biar pada Iya, kenal. main. Kota Malang, Kak Azam, Kak Hasan Kota Bandung. Iya. Kak Azam Khairul, kamu pernah main bola nggak di sekolah? Kak Hasan maksudnya pernah, kata Kak Hasan. Iya, iya. Sering nggak Kak Hasan? Iya. Masya Allah, Kak Azam orangnya bagus nih ya. Akrab dengan Kak Hasan ya, salam kenal ya. Kakak Allah, Tuhanku yang Esa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Makasih teman-teman sudah komen ya, sudah like barakallah ya. Sudah tap ya, sudah subscribe teman-teman, makasih ya. Oke teman-teman. Lanjut teman-teman ya, Dede Zahra akan baca surah An-Naba dan Iqra dan Iko lu. Oke, bilang teman-teman gitu. Teman-teman, sekarang Giliran saya. yang saya Terus mau mau baca baca surah Iko bersama Dede umurnya masih bertahun masih kelas tapi bisa belajar. Tuh, Terus Dek, coba ngaji, ini gimana? Terus tapi suka menabung Aku suka menabung dan membaca buku dan membaca buku dan suka ngaji. dan kita ngaji. Apa? Ikro apa Naba dulu? Iko. Ikro ya. Mau di sini apa di situ? Mau ke bantal? Ke bantal. Iya. Ambil bantalnya, ambil. Ya teman-teman ya. Bilang teman-temannya. Oh iya teman-teman bilang gitu. Hah? Oh iya teman-teman. Oh iya teman-teman. Besok kita libur ya ngajinya. Besok kita libur ya ngajinya. Mengantar nenek Mengantar nenek umroh umroh ke bandara. ke bandara. Iya, doakan teman-teman ya. Doakan teman-teman ya. Biar selamat sampai tujuan dan pulang perginya. Hah? Biar selamat sampai tujuan. Hah? Biar selamat sampai tujuan. Dan sama sampai tujuan. Pulang perginya. Pulang perginya. Amin. Amin. Iya. Tuh ada yang komen tuh, siapa tuh? Kakak Allah Tuhanku yang Esa. Iya, tinggal di mana? Tinggal di Bekasi kakak ya. Iya. Ayo Kakak Azam bareng-bareng yuk semua teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Bilang deh teman-teman. Tinggal di mana? Iya, tadi ke Kota Malang tadi ya. Teman-teman. Teman-teman makasih ya gitu bilang. Bilang deh. Teman-teman makasih ya Sudah komen sudah komen dan dan jangan lupa jangan lupa komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, ayo ketemu ya teman-teman, nih udah malam. Ayo, sejarahnya udah kebangetan segar nih jadinya. Ya, sini kan, ke bantal. Iya. Ayo. Oke teman-teman ya, kita lanjut dulu teman-teman ya. Dede Zahra mau baca Iqra halaman berapa Dek? Wah, udah kenyang ngantuk. Baca Iqra halaman apa Dek kemarin? Ini Ajizu ya. Dipindah ya? Pindah ini ya? Iya, oke teman-teman. Halaman Halaman nih, halaman. 23. Iya, teman-teman ya, Dede Zahra kemarin pindah teman-teman ya, halaman 23. Mau ditandain. 3. Iya, lupa ya. Iqra 3 halaman 23 teman-teman ya, yang mau ikutan silakan bareng-bareng yuk. Tuh tetap layar. Makasih teman-teman tetap layar ya. Ayo kita mulai teman-teman. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya. Ya. Oh. Nah. Iya, terus. Terus ya.
Yasuku. Ini udah ini dong. Yang cara ini. Bismillah. Ayo mulai. Teman-teman yang lihat turun teman-teman ya biar dilancar dulu ya. Ya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu yujiruna waja'ahu akimu yuhimuna wa rasulahu afiru yufiduna sholatahu Apa? tahu Ya. atiku yutikuna amarohu atiu yutiuna upamaroa amitu yumituna fisuhufi aji yuziuna fakhakohu. Iya, lanjut. Walau Baca tapi tak pernah maka jangan dianjurkan ulangi sampai betul semua. iya, Masya Allah ya, bagus ya. Terus apa komen lagi tuh? Kakak Azam Khairu sama-sama. Wah, kakak Alan Fadlan. Mengalang ngantuk dede katanya tuh. Halo Mengalan. Ngantuk. Halo Mengalan. Zahra ngantuk Mengalan ya. Kakak Akila, Kakak Pakai Akila. kancing ini. Kakak Akili channel. Hai Kakak Akili channel tuh. Halo Kakak Akili. Iya, ada Pak Fadlan. Naikin. Oh, Alan. Iya, kancingnya banyak ya. Pusing abingnya kancingnya banyak ya. Yuk, ayo lagi. Oke teman-teman lagi ya, jadi semangat terus ya. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa like dan Komen dan subscribe Biar dan makin berikan seru. notifikasi dan tetap ya dan juga menyimak mm, biar makin seru ngajinya bersama Dede Jahat Ya. dan mm, umurnya masih 4 tahun belum sekolah tapi bisa baca ngaji sama ayah pintar soleha amin. cantik Mm, suka belajar ngaji tapi ayahnya ya sama kakaknya tapi kakaknya mau gantian TV-nya. Kakak mau gantian tuh. Kok jadi baper gitu sih? Ayo, lagi. Ayo teman-teman lagi teman-teman ya, ayo. Ayo. Enggak. Ayo. Bismillah. Ayo. Jangan dia ke bawah. Iya. Bismillah. Mulai. Udah kan lu tuh teman-teman anu. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Adizo. Ya, Masya Allah. Terus. Apa? Terus. Yudhiyana. Iya, terus. Terus. Cantik banget. Waja'alahu. Iya, Masya Allah. Akimu. Iya. Yukimuna. Wa rasulahu. Iya. Afira. Yufiruna. Salatahu. Atiku. Yutikuna. Amarohu. Bisa Kak. Terus. Atiu. Yutiuna. Famaro'a. Amitu. Yumituna. Fi suhufi. Aziu. Yuziuna. Fakolakohu. Masya Allah. Terus. Anca. Iya. Anca tapi tak pernah maka jangan dianjurkan Terus.
ulangi sampai betul semua. Iya, Masya Allah. Sekarang ini barang api nih ya. Jadi pindah ini ya, api barang-barang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya khafuna. Ya khafuna. Terus. Ya sukuna. Ya sukuna. Ya layufuna. Layufuna. Terus ini mana palingan? Ini apa? Yuhi ya. Yuhituna. Yuhituna. Yudi'una. Yudi'una. Yughisuna. Yugisuna. Faja'alu. Faja'alu. Wazalamu. Azolamu. Lagi. Azolamu. Lazuku. Azuku. Ini apa? Jannahu. Janahu. Lanuziqahu. Anu. Zikahu. Fa'aqaruha. Fa'akauha. Manamiha. Manamiha. Khati'ina. Khoti'ina. Mana? Sayajiduni. Satajiduni. Apa? Satajiduni. Ayo. Satajiduni. Nih. Ma'isyataha. Ma'isyata'a. Ha. Ha. Ma'isyataha. Ya. Fatuba. Fatuba. Biyaminihi. Biyamidihi. Nih. Nihi. Iya, ulang coba biar ingat. Biyaminihi. Bagus. Manazila. Manazila. Iza qada. Iza kodo. Warisina. Baisina. Apa nih? Bijahazihi ya. Bijahazihi. Bijahazihi. Ini bi, ini ja tuh. Jadi bijaha ya, coba ingat. Bijahazihi. Syagofaha. Syagofaha. Fasyati'i. Fasyati'i. Yakhafuna. Lagi. Udah. Sadaqallahul azim. Coba hitung. Apa lagi ada yang empat? Satu. Oh, udah seneng. Dua. Tiga. Empat. Lima lagi. Lima lagi. Tidak jarang mau Iqra 4, 5 tahun. Tuh, teman-teman bilang, teman-teman. Teman-teman, Saya udah 5 lagi. bakal Iqra. Bakal keempat. Teman-teman doakan ya. Teman-teman doakan ya. Biar saya Biar saya Iqra 4. cepat keempat. Biar dapat hadiah. Biar dapat hadiah. Hadiahnya mainan yang 2.000 gitu bilang. Ya, mainan yang 2.000 teman. Mainannya. Yang murah meriah. Yang penting Mainannya. bersyukur. Itu ya.
Mainnya sendal-sendalan aja, sendal-sendalan. Sendal. Mainan seputar roda. Sepatu roda yang ada kipingnya. Enggak dah, sepeda roda 2. Sepeda roda 2. Ya. Oke, yang harga 3.000 ya. Ya, Ada? tapi yang warna pink. Warna pink ya, ntar bicara yang Yang gocengnya. kayak di televisi. Tuh Kakak Bilkis sepedanya Kusuma, ada jangan 2. marah-marah dong katanya tuh. Ada Kak Bilkis tuh. Susah. Susah. Ya Kak Bilkis ya, namanya anak-anak tuh Kak Bilkis dia emang kadang-kadang anggot-anggotan ya. Kak Bilkis. Buat Hai saya tuh Kak Bilkis tuh. Hai Kak Bilkis, Dek. Hai. Kakak jejak cerita Ufaira ngantuk ya, Dek? Tuh, tanya tuh. Ngantuk ya, Dek? Nah, tapi seger lagi teman-teman gitu. Tapi seger lagi teman-teman. Bilang dong, Dek. Iya, ya. Tapi segera lagi teman-teman. Iya, Kakak M Latif ya. Azam. Iya, Azam. Dipanggil tuh Kakak M Latif, maaf. Manggil Azam, Kak Azam ya. Kak M Latif. Kakak Jonger Wood. Hai, ada imut amat. Mana dijera imut emang? Emang imut ya. Kak umur berapa, Dek? Tuh, umur berapa, Dek? Jara. Umur berapa? 4 tahun Kakak ya, Kakak Jonger Wood ya. Nah, teman-teman. Teman-teman, Makasih ya. kita baca. Iya, baca surah An-Naba. An-Naba teman-teman ya. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Biar makin seru. Saya makin seru. Jangan lupa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan Biar juga tap-tap ayat dan juga menyimak. iya, Masya Allah. Biar makin seru ngajinya. Iya, ayo teman-teman bareng-bareng surah An-Naba teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, aus teman-teman ya. Minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Biar suaranya bagus, biar nyaring. Udah, Dek? Udah belum? Udah? Udah seger. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah seger gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah segar. Sekarang kita mulai ya. Sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, amma yatasaalun. Anil nabaya azim. Azim wa fihi mukhtalifun. Alifun. Ayabun. Kala sayamun. Sumaka sayamun. Alam. Ini wajibana. Aku akan aku malu wajah naumahum subata wajahana ayai bahasa wajahana majabana kalau sebang tidak dojan saja wajah dalam bimamu jodimang saja ya Tubi abana baka jinatina fafaina yang mafaika nabi kota yang mayung bagai sui fatatuna wajah fiati sama bahana sebuah bah asyati jibau bahana sobain jahannam bahana smiasoda itagin maba bisina fiha awaba ayo sukuna fiha badala sabaya mimma wasaka jasa ifaka Inang kanu ayajuna istabah kazahu biaya lagi sabah aku sayna kita bapak cukup pada jidak kumenya azab ina yang meraihnya fasa daya kau nabau kau bawa kata biaka
asmauna fiha kisaba jazaa'an min rabbika la hisaba Rabbis samawati wal ardi ma bainahuma ma yamliuna min kitaba lama yakul huwal ma idza afa ayatan ilaman Ajina lahu ma qala Sawaba sayyaya muhaqqa Aman sya'a taqsa ila rabbi ma'aba Inna asanaku azaban ghaiban yawma yaquma qadama salah Qadama syaraku kahwa Ayakarikum jujuraba Iya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Sekarang Sekarang kita baca Al-Fatihah bersama Dede Zahra. Masih 4 tahun sekolah Taufik bisa belajar ngaji. Terus? Belum. Kakak Asis. Hai tuh Kakak Asis tuh. Kakak Sebastian belum. Kakak Sebastian tuh hai. Sebastian. Hai Kakak Sebastian gitu. Hai. Hai Kakak Sebastian. Kakak Joko Pras. Hai. Kakak Joko Pras. Kakak Joko Pras. Kakak Joko Pras. Hai. Ya, teman-teman lanjut yuk gitu. Teman-teman lanjut yuk. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya dan juga tap ya dan juga menyimak. Iya. Oke teman-teman kita mulai ya. Ayo, Al-Fatihah teman-teman. Duduk lagi Di bangku. Pangku, oke pangku. Yuk. Ayo pangku. Oke teman-teman ya, ini Nyai ya. Nyai Zahra bolo-bolo minta pangku teman-teman ya. Nyai Zahra teman-teman ini sama abinya pangku nih masih 4 tahun teman-teman masih bayi ini. Allah Karim. Ayo sini. Ayo. Allah Akbar. Ayo sini. Ikutin aja biar lucu mukanya. Tutup. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Lanjut. Minum teman-teman, haus teman-teman, minum kopi ya. Kopi apa enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, Ya. tahu kakak? Kenapa tuh? Kakak. Minuman anggur yang lemon sama lemon yang dari mamanya kan itu dihabisin sama kakak. Dihabisin. Saya nggak dibagi. Terus? Itu bagian habis sudah habis. Iya. Oh iya, udah besok kita beli lagi ya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman surah An-Nas yuk bareng-bareng kita. Teman-teman. Oke teman-teman. Lanjut. Aduh kita baca surah An-Nas bersama dari jauh umurnya
masih tahun belum sekolah tapi bisa belajar ngaji. 39. Iya, teman-teman kasih ya gitu. Teman-teman makasih ya. Udah leh. Sudah live. Ayo kita lanjut. Ayo kita lanjut. Biar seru Iya seru ngajinya. ngajinya. Oke, kita mulai. Oke kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasihil nas, Terus. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Terus. Terus. Apa tuh? Kakak siapa tuh yang komen? Kakak Arif Hasan, kakak Arif Hanan. Anak mengecil. Anak kecil mungkin maksudnya ya. Kakak Arif ya. Kakak Jumi itu. Kakak Jumi hai. Iya. Teman-teman lanjut teman-teman. Masih teman-teman sudah komen-komen ya. Lanjut ya bareng-bareng yuk. Surah apa, Dek? Surah apa ini? Surah Tabat ya. Ayo. Al-Lahab teman-teman ya. Al-Lahab. Bismillah. Tabat. Tabat yada Abi Lahab ma huwa ma kasbana bid'ah ma huwa ma tadbu fi adam ma sada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yad'una fi dinillah ya asabir bika al-fafir ina'ulana tawaba. Masya Allah. Bagus. Bismillah. Ayo. Iya. Bismillah. Kuya alfa kafirun buduna tak budun antum beda nama bodoh bedum ma abad dong antum abidun nama bodoh aku Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini atanya kau kesusahan dia ini kau betul. Bentar dong. Terus Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat jiu bidin fazaika. Ajiadu ya demai wudu miskin. Musallin. Adina magasim sauna adina umiyahuna ma'un bismillahirrahmanirrahim. Li. Iya fikoci afi mihadas itayosol. Faja budu bahasa laisa ji atamahum min ju'ila amanhum min khawf. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
أم يتأكدوا في دار الأسائم تيان أبابي أمين بجاد ست فجعلهم كاسم مأكول بسم الله الرحمن الرحيم فيقول ثم masa ayam mama dada ya sebuah nama katakan ayam masa nafi utama kama utama nahu kata terhadap tatoyafira ina ayam musada fi amadim mubaddada. Subhanallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai Al-Fatihahnya. Sekarang kita baca surah kuning metode umi di 2. Di 2 buku halamannya. Halamannya. Kakak Korizen Zian. Hai Kakak Korizen. Kakak Kimzi. Hai Kakak Kimzi. Hai Kakak Kimzi. Al-Humazah tuh. Kakak Kimzi tuh, Al-Humazah. Tadi Kakak Kimzi ya, kita baca ya. Ini. Wa ya likul humazatil lumazah ya, Kakak Kimzi ya. Apa tuh? Oh, ya. Maman. Hah? Maman. Kakak Kimzi. Ayo teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Berkah teman-teman ya. Sudah tandain. Ya, sudah komen-komen teman-teman, makasih ya sudah like ya. Berkah teman-teman ya. Ini. Ya, lanjut teman-teman ayo. Halaman 30 teman-teman ya. Nah ini halaman 30 teman-teman yang punya jilid metode umi ya, jilid 2 teman-teman yang mau ikutan silakan ya, jilid 2 tuh ya. Halaman 30 teman-teman. Ayo alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ba nin bila banin liraju kahajain binuzulin ijasadin kahasin bisyarain Irusuin kasajain biamadin ibadain kafakin biadadin inasabin kabasain bisafain ekosamin kamasain bisababin ibaradin kuzunin binahain kibasain kajabain. Iya, lagi Bang Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila banin lirajulin kahajarin binuzulin lijasadin kaharosin bisyararin lirusulin kasajarin bi'amadin
bi amadin libadalin ibadin salah ibadain ya kafalakin kafalakin bi'adadin biadadin linasabin inasabin kabasorin kabasoin bisyafarin bisa ini bisa upah ya bisa fain liqosamin ikosamin kamasalin kamasain bisa babin bisa babin libaladin ibadin kauzunin kauzunin binaharin binahain libasyarin ibasyain kajabalin. ajabain. Alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kakak saya umurnya udah 8 tahun. Orangnya sudah sekolah kelas 2. Orangnya cantik, pintar, soleha, suka ngaji, suka menabung, suka sholat, suka belajar, suka nulis buku, nggak suka tapi jajan, nggak suka jajan, sukanya belajar, makan sayuran sama bayam dan jagungnya, dan tapi hanya galak sama adeknya. itu terus. Noh, teman-teman pada senang noh. Komen ada pada tetep layar. Teman-teman, makasih ya. Gitu. Teman-teman, makasih ya yang sudah nonton. Komen. Jangan lupa. Jangan lupa. Share dan subscribe. Iya. Iya, oke teman-teman ya. Nih kakaknya teman-teman. Ini dah. Mana ayo. Akurannya teman-teman. Akurannya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita bacain dulu sebentar ya. Ini kak sini kak. Sini. Baca apa? Bacain. Ini komen-komen ini banyak banget nih. Teman-teman pada komen. Kakak Kimzi. Ya. Ayo Kak Kimzi. Iya Masya Allah. Kak Kimzi jago banget. Amin Kak Kimzi ya. Dari jarak katanya jago banget tuh ngajinya. Alhamdulillah amin ya Kak Kimzi ya. Tapi kok Abi beda sih? Iya, Kakak Kimzi. Apa nih? Gue banget ngajinya. Ya, Kakak Muhammad Farzan. Hai tuh, Kakak Muhammad Farzan. Hai. Kakak Princess Serena. Hai. Kakak Princess. Kakak Lutfi Sakhi. Hai. Kakak Lutfi Sakhi. Kakak Heri Wahyudi. Luar biasa, belajar terus biar besar jadi kebanggaan orang tua. Amin Kak Heri Wahyudi ya, amin ya Allah. Kakak Niada Niati. Hai. Kakak Niada. Hai. Kakak Talita. Hai. Kakak Lita Talita. Kakak Heri Wahyudi. Hai. Kakak Talita. Hai. Ya Kak Lita ya. Kakak Azam Khairul. Halo ya. Kakak Goreng Tole. Gareng Tole, Masya Allah. Gareng maaf ya. Gareng Tole cantik banget. Amin. Cantik banget punya tuh ya. Amin. Kakak Mamai Imamuddin. Hai. Kakak Mamai Imamuddin. Kakak Kimzi. Apa ini jadi ustazah. Amin ya Allah. Amin. Kabul. Kakak Fika Damayanti. Hai. Kakak Fika. Teman-teman, makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah tap layar ya. Barakallah teman-teman ya, sudah like, sudah subscribe, sudah bunyikan loncengnya teman-teman. Makasih teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang Kakak Nahla ya gilirannya ngajinya ya, baca surah An-Nazi'at sampai surah At-Tariq teman-teman ya. Ayo teman-teman bilang Kak. Teman-teman. Sekarang giliran Kakak Nahla baca An-Nazi'at sampai At-Tariq. Habis itu baru Iqra. Iya. Oke teman-teman. Kita mulai ya. Teman-teman ikutan ya. Yo, alhamdulillah. Mana bantalnya?
Bantal. Oke teman-teman, kakak Nahla, teman-teman ya, kakaknya Dede Zahra, teman-teman ya, kelas 2 SD, teman-teman, umurnya 8 tahun, teman-teman, bisa ngaji, udah suka menabung ya. Dan nggak suka jajan, teman-teman. Abi, Ya. kan Iya. tadi di rumah Akang Iya. itu Apa tuh? kakak Kakak siapa? Kakak Dea, kan Kakak Tasya, Kakak Rinda. kakak Tasya Apa tuh? itu Hmm. yang dulu saya masih kecil Iya, loh. iya. Terus kenapa? Terus ada Abi Iya. kayak gini Hmm. gitu Iya. dia HP-nya. Oh gitu. Ada ya? Mm-mm. Oh, ini berarti nyimpen dia. Minum nggak? Minum biar pintar. Kalau minum jadi pintar, teman-teman. Kakak Nahla. Kakak Iya, kakak Angganawati. Halo Google, nama aku, namanya boleh doa nggak buat kakak? Apa maksudnya kakak Anggi? Halo Google, nama aku, namanya boleh doa nggak buat kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kak Anggi ya, Masya Allah ya. Berdoa untuk kakak Nahla, amin ya Allah, amin ya Kak Anggi ya. Saya tahu kakak Anggi ya. Teman-teman semua, barakallah teman-teman ya, sudah komen-komen, sudah like ya, barakallah teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Bagus ya, enak, seger ya. Alhamdulillah. airnya dingin gara-gara hujan. Iya, gara-gara hujan. Di sana hujan nggak teman-teman? Iya, teman-teman, di sana hujan nggak di rumahnya? Tadi sini hujan banyak banget ya. Iya. Ayo. A'udzubillah. Iya, ayo mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah Tatba'uhar radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'iza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فتألق لأنعامكم فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر ما يخشاها Fokus kak, fokus kak. هم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Iya. Oke teman-teman ya. Baca dulu. Kakak Anggi, Angganawati mengucapkan hai hai. Kakak Anggi, hai hai. Kakak Kimzi, bismillah. Kakak lagi, boleh nggak cantik kenalin namaku? Iya, Kakak Nahla teman-teman. Kakak Anggi namanya ya. Kakak Anggi ini namanya Kakak Nahla. Kakak Kimzi, di sini tidak hujan. Oh iya, bagus ya situ ya. Di situ ya nggak hujan ya Kakak Kimzi ya. Kakak Anggi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kakak Kimzi tuh karena nggak fokus katanya. Nggak fokus. Ha katanya tuh. Fokus Kak ya. Kakak Widianto Prasetyo. Hai hai. Kakak Kimzi hai hai. Kakak Hasniri Husin hai hai. Iya. Oh iya cantik Kakak Kimzi, keluarga ceria, amin. Yes. Iya, Kak Widianto Prasetyo semangat. Kakak-kakak itu surat apa Kak? Surat An-Nazi'at ya Kak ya? Ya, surat An-Nazi'at Kakak Widianto Prasetyo, Kakak Hizkia Lengkong. Hai. Hai Kakak Hizkia Lengkong ya. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Barakallahu teman-teman ya. Lanjut teman-teman kita baca surah. Surah? Surah Abasa. Abasa teman-teman ya. Ayo. Siapa tuh? Ayo. Kak, ngapain begitu ih? Ngapa tangan masukin ke mulut? Jangan jorok ih. Ayo teman-teman, lanjut teman-teman ya. Ayo. Surah Abasa teman-teman. Fokus Kak, fokus. Jangan nyatin kamera. Fokus baca Al-Qur'annya ya. Ayo teman-teman lanjut ya. Bismillah. Minum, mana minum ambil. Ambil. Yang marah. Yang marah-marah cepat tua. Kan dulu ada orang disuruhnya marah-marah. Kan jadi nenek-nenek getok. Ada dulu nenek getok namanya setan. Nenek getok. Cuma gara-garanya marah-marah mulu. Ayo semangat. Ya teman-teman ya, surah Abasa teman-teman. Tuh di tap-tap layar tuh teman-teman, Masya Allah. Makasih teman-teman semua ya, kakak semua ya. Sudah subscribe ya. Kakak Kimzi itu bismillah. Iya Kakak Kimzi ya. Masya Allah teman-teman. Makasih Kakak Kimzi semuanya ya sudah menyimak ya. Kanahlah minum biar nggak aus teman-teman ya. Udah habis. Habis di prank baik. Ya teman-teman kita mulai yuk. Abasa teman-teman. Tuh kakak Edi tuh. Kakak Endi. Tuh Kiman. Ayo bisa tuh. Kakak Almira Zahra Kirani. Hai hai tuh ya. Kakak Hizkia Lengkong hai hai tuh. Ayo. Kakak teman-teman semua ya. Kita mulai ya. Surah Abasa yuk. Bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ayo ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika an la yazakka فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa iza syaa ansyara qala lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma'a sabba summa sakokna arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum iza ja'atis saqqah yawma yafirrun mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya, kanal semangat ya. Kakak Endi Sukiman, ayo bisa. Iya, amin Kakak Endi ya. Kakak Widianto Prasetyo, ayo kakak semangat kak. Iya, aku kalah tuh katanya tuh. Kakak Widianto Prasetyo, kakaknya udah baca surah apa Kakak Widianto? Teman-teman, makasih teman-teman yang sudah komen-komen, yang sudah like barakallahu teman-teman ya, sudah menyimak, sudah subscribe, sudah tap layarnya ya. Ayo teman-teman lanjut gitu. Surah? Ayo teman-teman lanjut. Tapi udah yang high. Udah. Teman-teman lanjut surah apa? Surah Surah At-Takwir. At-Takwir, iya. Takut teman-teman ya, bareng-bareng sama Kakak Nahla. Ya, yang cantik selalu, semangat ngajinya teman-teman ya, nggak pernah kendor semangatnya, amin ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah tap layar ya. Kakak Simdi sudah jus berapa tuh Kakak Kimzi? Sudah jus 30 Kakak Kimzi ya. Jus 30 Kakak Kimzi, surah At-Tariq ya, nanti ya. Sekarang surah Takwir Kakak Kimzi bareng-bareng teman-teman yuk, ayo. Bismillah. Yuk, At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat Wa iza jibalu suyirat wa iza isyaru utilat wa iza huhushu husyirat wa iza biharu sujirat wa iza nufusu zuwijat wa iza mau'udatu su'inat bi ayyi zambin qutilat wa iza suhufu nusyirat wa iza sama'u kusyitat wa iza jahimu su'irat wa iza jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahadarat fala uqsimu bil kunnas ajawaril kunnas walaili iza as'as wasbahi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufqil mubin wa ma huwa ala ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. fa aina tazhabun in huwa illa
rahmatul alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Kama tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Iya, Masya Allah. Kakak Kimzi keren. Wih, keren ya, keren tuh Kakak Kimzi tuh ya. Iya, amin Kakak Kimzi ya. Kakak Vika Damayanti keren. Iya, Kakak Vika ya. Kakak Vika Damayanti ini baru keren katanya tuh Kakak Vika. Hai Kakak Vika. Salam kenal Kakak Vika ya. Barakallah teman-teman semua sudah komen-komen ya, sudah like-like ya. Oke teman-teman, itu bilang Kak. Oke teman-teman, Sekarang kita baca surah Al-Infitor. Iya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan tap layar dan menyimak. Ayo kita lanjutkan ya. Lanjutkan ya. Surah Al-Infitor. Iya, bareng-bareng yuk. Seng song. Iya. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Idzas samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasyarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insa ma gharraka bi rabbika karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbak alla bal tukadzibu biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Iya, Masya Allah ya. Kakak Vika Damayanti, hai ya. Kakak Ahmad Kakak Ahmad Rocky, apa nih? Ahmad Rocky K3K. Seneng gak Kak Rocky itu ya, Kak Ahmad Rocky ya. Lope-lope itu matanya ya. Kali ini be. Song. Kakak Widianto Prasetyo, hai Kakak Widianto ya. Kakak Kimzi, wow sangat berprestasi ya, amin. Kakak Kimzi ya. Kakak Widianto Prasetyo, Kak itu surat aku loh. Wah, Kakak Widianto suratnya itu Kak, apa? Surah Al-Humazah tadi surah apa? At-Takwir ya? Al-Infitor ya? Kakak Widianto surahnya surah Al-Infitor ya, Kakak Widianto ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman komennya ya, barakallah ya. Sekarang kita lanjut surah apa Kak? Surah Al-Mutaffifin. Iya, surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen ya, sudah like barakallah teman-teman ya. Lanjut. Apa nih? Kakak Al-Ghazali, saya transfer 7M. Wow, Masya Allah. Kakak Al-Ghazali, saya transfer 7M. 7M apa nih Kakak Al-Ghazali ya? 7M, Masya Allah. 7M. Ayo teman-teman ya, lanjut teman-teman ya. Surah Al-Mutaffifin. Ayo Kakak Al-Ghazali bareng-bareng kita ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa iza qaluhum aw wazanuhum yukshirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum markum. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mutadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin maktum. Kitabuhum misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa iza marru bihim yataghamazun. Wa izan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Fa yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, Masya Allah ya. Kakak Al-Ghazali ya. Ayo Pak, ayo Kakak Al-Ghazali ya. Saya transfer 7M. Saya kirim nomor rekeningnya Kakak Al-Ghazali ya. Beneran nih, transfer 7M ya. Awas kau ya Kakak Al-Ghazali. Kakak Al-Ghazali pinter banget adeknya. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Kakak Alexa Widodo, Kak semangat ya baca Al-Qur'annya ya. Masya Allah. Iya Kakak Alexa siap ya. Hai Kakak Alexa. Iya ya. Kakak Alexa Widodo, Kakak pinter loh. Iya, katanya pinter katanya tuh Kakak Alexa tuh ya. Ayo lanjut teman-teman ya, surah apa Kak? Teman-teman. Ayo teman-teman. Bilang teman-teman. Teman-teman lanjut. Surah Al-Insyiqaq. 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 Iya, teman-teman makasih ya. Teman-teman makasih. Yeay. Apa tuh? Iya, surah Al-Insyiqaq teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Waka Widianto Prasetyo Kak sudah hafal 1 juz ya. Belum Kakak ya, baru tahap Kakak ya. Tahap menghafal. Doakan Kakak Widianto ya biar habis Quran ya, hafizah. Amin. Nah, ini teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq ya, bareng-bareng teman-teman yuk. Al-Insyiqaq. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Iya, Masya Allah ya. Kakak Aleksa Widodo, kakak pinter loh. Iya, amin. Terus sudah bantu jus ya, Kak Widianto, Kak Jasmine. Hai, Kak Jasmine ya. Teman-teman, makasih teman-teman ya sudah komen-komen, barakallahu teman-teman ya. Lanjut surah apa, Kak? Surah. Dan terima kasih teman-teman sudah like ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Yuk, bareng-bareng kita baca surah Al-Buruj teman-teman ya. Bareng-bareng yuk kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qud lahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin nasyhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha anhar Zalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud zul arsil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Iya, Masya Allah ya. Lanjut teman-teman ya, surah At-Tariq teman-teman. Hah? Surah At-Tariq teman-teman. Kakak apa nih? Kakak Kevin 123 Kevin. Masya Allah. Hai ya Kak Kevin. Salam kenal Kak Kevin ya. Kakak Syafa.
Juz berapa Kak? Juz 30 Kakak Syafa ya, surah Al-Buruj tadi Kak Syafa ya. Hai Kakak Syafa tuh. Salam kenal ya Kakak Kevin semua, Kakak Syafa ya, teman-teman semua ya dari Kakak Nahla ya. Terima kasih teman-teman sudah like ya. Kalimah. Mm-mm. Hai. Iya, Nur Kalimah, hai Kakak Nur ya. Terima kasih teman-teman yang sudah komen-komen ya, berkah selalu ya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Lanjut surah apa Kak? Surah At-Tariq. At-Tariq nih teman-teman ya, bacaan Kakak Nahla nih ya, bacaan dia At-Tariq teman-teman ya. Ayo Kak Widianto, hai Kak Widianto, bareng-bareng teman-teman yuk surah At-Tariq teman-teman ya. Ayo Kak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir wassama'i zatir raja wal ardi zatis sada innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl sadaqallahul azim. Iya, Masya Allah ya, sadaqallahul azim. Oke teman-teman, bilang Teman-teman, Alhamdulillah. Iqra Yusuf Iqra surah Al Amma sudah selesai hajinya, murojaahnya. Lanjut baca Iqra. Iya, Kakak Widianto Prasetyo akan Nur Kalimah. Hai Kakak Widianto Prasetyo. Kak, caranya live. Kak, caranya live ya, live Kakak Widianto ya. Kayaknya ada itunya deh Kakak Widianto. Syarat ininya subscribe-nya berapa gitu Kak Widianto ya. Kayaknya di atas 100 atau berapa ya. Subscribe-nya Kakak Widianto harus banyak dulu baru bisa nge-live ya. Teman-teman bilang Kak, teman-teman. Sekarang kita buka Iqra. Halaman berapa halamannya? 20 apa 19? 19 yang V ya. Ya teman-teman ya, Kak Nahla baca Iqra 6 halaman 19 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan, ayo kita baca bersama-sama ya, maka Kak Nahla ya. Ayo, dia kali aja, banyak-banyak. Dia kali aja, kedua habis satu aja, ayo. Oh, udah malu. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berapa itu angkanya? 13 V terus. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Ya. Fatanfa'ahu dzikra. Ya. Iza sama'u fatarat. Faturat. Wa iza kawakibum tasyarat. Ya Rabbi inna qaumit takhazu hazal Qur'ana mahjura. Tapi kok di luar kosong ya? Iya kosong. Terus in Narat. Terus duhu ilai ki wajah iluhumi namursalin.
Ya. 14. Kok Hmm. min qablikum bi zambin qutilat yufuna bi ahdillahi wala yanquduna misaqa wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Bakal zabur bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Apa sih? Kok sepi banget? 8:30. Kakak Nanai-nai Kakak Nanai-nai. Masih ingat aku enggak? Masih, kakak kemana aja sih? Ya, kakak Nanai-nai ini kemana aja nih? Jarang kelihatan kakak Nanai-nai. Kakak Yurike Prastika, hai. Yurike, kakak Eli Amalia, Masya Allah. Kakak Eli Amalia, hai. Kakak Nana ini kemana aja kakak Nana ini? Iya, apa kabar kakak Nana ini? Iya. Teman-teman, makasih teman-teman ya sudah komen-komen ya. Sudah like barakallah teman-teman ya. Kakak Sofia tuh 356, hai kakak Sofia. Teman-teman lanjut yuk, bareng-bareng yuk. Kakak lagi, bareng Abi dulu apa kakak dulu? Soalnya, bareng Abi dulu apa kakak dulu? Abi dulu, ya Abi dulu ya, ayo. Kakak dulu, ya kakak dulu yuk. Teman-teman kita mulai lagi yuk, kakak dulu yuk, baca yuk. Ayo, semangat ya. Masih buka sih. Ayo, habis. Mbah banjiran, nutup jadinya ngantuk dia kebanjiran. Oh, enggak masih ada. Oh iya. Ya, bismillah. Ayo. Rahmanirrahim 13. Ayo. Fi. Ada? Kata garuk. 13. Fi. Iya. Anfiku khairal li anfusikum fatan fa'ahu zikra izas sama'un fattorat wa izal kawakibun tasyarat. Tasarot. Ya. Ya Rabbi inna qawmi taqazu hazal qur'ana mahjura. Iya. Inna radduhu ilaiki waja'i iluhu minal mursalin. Iya. 14 kok. Min qablikum bi ayyi zambil qutilat yufuna bi ahdillahi wala yanquduna misaqa wajanna khalaqna min qablu min naris samum bakal zabur bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Iya, Masya Allah ya. Kakak Widianto Prasetyo, Kak, kamu kelas berapa? Kalau aku kelas 1 SD. Oh, Kalau kelas 1. saya Kakak Nahla berapa? Kelas 2 dikit lagi. 2 SD ya Kakak Nahla, Kakak Widianto ya. Kakak Widianto kelas 1 SD, hebat nih udah bisa nulis ya. Kakak Widianto hebat banget sih, kelas 1 SD udah bisa ngetik ya, Masya Allah ya. Luar biasa Kakak Widianto ya. Bareng-bareng teman-teman yuk. Kita ulangi lagi ya, IKO 6 ya Kakak Nahla ya, halaman 19.
Ya, bareng-bareng yang sama, ya. Perhatikan ya. Perhatikan, fokus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 13 fi 13 fi wa anfiqu khairan li anfusikum wa anfiqu khairan li anfusikum fatanfa'ahu dzikra fatanfa'ahu dzikra idza as-samaa'u fatarat iza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa iza kawakibun tasarat Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin 14 kok 14 kok min qablikum min qablikum bi ayyi dzambin qutilat bi ayyi dzambin qutilat yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misaq yufu nabi dillahi wala yanqudu misaq wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum pilek tadi makan es, minum es. Es di rumah Tehnia banyak kali. Ayo 2 lagi. Emang Kak? Bagi. Ayo wal janna 2 lagi, ayo 2 lagi. Ayo wal janna. Ayo. Ini lagi kelar. Wal janna khalaqnahu min qablu iya, atau lagi kan tanggung. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman. Bilang. Alhamdulillah teman-teman. Sudah selesai. Sudah selesai. Baca Iqra-nya. Baca Iqra-nya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya lagi pilek. Tapi jelas udah selesai. Alhamdulillah. Kakak Widianto Prasetyo, kakak kamu umur berapa? Aku umur 8. Sama dong kakak Widianto ya. Kakak Nahla usianya 8 tahun ya kakak Widianto ya. Hai kakak Widianto. Teman-teman terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen semuanya ya. Sudah like, sudah tap layar ya. Sudah subscribe, sudah menyimak teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton.
Iya. Iya, oke itu dia. Teman-teman kita tutup ya, udah pada capek teman-teman ya. Udah pada capek teman-teman, udah pada lobet ya, empo Nahlama, empo Nyai Jahra ya teman-teman ya. Tutup yuk. Tapi no. Ayo tutup yuk, ayo deh. Allah ya. Allahumma ma'amari Qur'an Waja'ahu ala imamanu Wahudaw warahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna sini tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi ij'alni muqimah shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Ini anak kemana pula ini aku seperti tukang jengkol. Wah, iya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi ij'alni muqimah shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak ya. Barakallah teman-teman semua sudah komen-komen ya. Kakak Widianto Prasetyo, hai. Kak, aku juga kalau habis hafalan. Iya Kak Widianto hebat ya Kak, aku juga kalau habis
hafalan ya, masya Allah ya. Jangan, Dek. Kakak Salma Wafiyah, hai hai. Kakak Salma Wafiyah, hai hai ya. Meledak kan. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah menyimak, sudah like-like, sudah subscribe, sudah bunyikan loncengnya, sudah tap-tap layar, sudah semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Barakallah, semoga Allah membalas semuanya kebaikannya ya, doa-doa semua ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi ya. Sampai jumpa di hari lusa teman-teman ya. Karena besok malam kita mau nganter neneknya mau pergi umroh, teman-teman doakan teman-teman ya. Umroh. Neneknya Kanahla sama Dede Zahra mau pergi umroh. Nanti mungkin kalau sempat kita live di sana kalau bisa ya. Kalau enggak kita bikin video mungkin beberapa menit buat momen atau bagaimana nanti teman-teman ya. Ya, insya Allah ya teman-teman ya. Kakak mix video random. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kakak mix video random, apa kabar nih? Nah, teman-teman terima kasih ya. Saya pamit teman-teman ya. Sampai jumpa di hari lusa dengan di jam yang sama insya Allah teman-teman ya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. Jumpa.